teman-teman, berjumpa lagi bahasa Habibi Ahmad Channel ya. Habibi teman-teman, mencari nih teman-teman ini teman-teman. Wow, bagus sekali teman-teman. Yuk kita mulai mencarinya teman-teman. Ada apa ya di sini? Wow, di sini ada boneka Squid Game teman-teman. Wow, ada yang pemain Squid Game. Kita ambil sarang satu teman-teman. Wah, boneka Squid Game-nya teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Wah, ini penjaganya, penjaga Squid Game teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman. Wow, di sini ada ondel-ondel sama ondel-ondel pocong teman-teman. Wow, kok ondel, kalau ondel-ondel yang cowok yang itu nggak ada, yang ceweknya ya teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya. Wow, di sini ada Marsha sama boneka oktopus teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, bagus banget ya teman-teman. Sini teman-teman, cari lagi ada apa ya teman-teman. Sini nih teman-teman, ada apa ya di sini? Wow, di sini ada bintang laut teman-teman. Wow, sama Pop It penjaga Squid Game teman-teman, sama Pop It itu teman-teman, jerapah teman-teman, sama Pop It burung hantu, sama Pop It bintang teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini. Ada apa ya? Wow, di sini ada boneka Bobo teman-teman, yang jumbo teman-teman di atas pohon teman-teman. Wow, yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Cari lagi ada apa ya teman-teman. Ada apa ya? Wow, di sini ada Ipin teman-teman. Wow, kok Upinnya nggak ada ya teman-teman. Kita ambil, kita taruh di sini teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya teman-teman di sini. Ada apa ya? Wow, di sini ada SpongeBob sama boneka Doraemon teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, sampai jumpa di sini dulu ya teman-teman. Dadah, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa, dadah.